Anya laki din! Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati Jeruar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad ti kayo na ah. Ah, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minunday ta dito'y balay. Saan matlang ama us-usar, iso akasta. Naglati matin. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublimlat ta ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di man pakibibiyangan. Iremedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakay? Day ta igadan mo't aday ta tisang kay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Wala, tanakitak ti igadan ang nadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay. Nadadaal matlaangan ti kayo na. No isublik, di matlaangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Na, Nabayag nga minanday ta. Idi pa'y napalabas atawan. unay kan bakit? Di mo mo't ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayong pay lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kinden tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo ken ni tatang. Nangidulinam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang. Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mo tin, adya nakit-kita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsubli. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mo tin ti kayo na, naglati pa yun. Anya? Madlaw anatudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunod ti nang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mari? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanen Mari. Naperdi day jayan. Apay ngay matakasta, Mare. Kasanumot ngamin, Mari. Di mo mat imay inalala. Si katibi mulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mari. Kung naglaki din no nalipata mo. Di mo makitkita ti igadan iti asidag ti poste, Maray. Agoray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Iwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumaray manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, iwara iti arubayan da. Saan matan nga grupo nga igadan day dyan, nanang? Basura matan. Kunak tumay. Impasukat mo kuma iti kumarim Wan, nanang, imbagak matan asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damat pagnakman na
Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay atimbaganakan ka. Sakit din ti pabasulan na. No apay anadadaal ti igadan nanang. Saan ko kanu ngamin adapan innala? Na, talaga mo't dayjay a babae ah. Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo bakit? Apayan. Makapaasar tumot dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga road. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ibimulog. Sikat inapandangalay di balayda. Rumbang nalaeng, asikat imapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da iso akasta. Agin pailaeng met. Na, sa bali talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungat. O na yun na ya. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayjay amarisin siya nanang. Ay, kat i-update mo ah. November tumanaan. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho ita nanang. Nubisi ka, siyak nga rudan ti mapan. Wan man laangan nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rudan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang tibagyo ijay nanang. Wow, nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta, tigadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan metlata. Dinamagyo ka di iti anak yun, no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam dayjay, tas ikatilas tats. Hindi mo inaiwanan, iso ana perda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok ingagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Na, si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kamay tinagpabulaw, da kami pa ikadabasol na. Kasla di kay makimismisamot na. Maday ti tabas ti dila yaw. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isuada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay a Cynthia. Apay nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday, Makapakatawa kayo umot nanang. katisumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan mat ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng, ta Bible verse matan ti rumrumwar iti ngiwat na. Oo, nayan aya nanang. Anya lakit di.
Nakatawa mo tayo di amari Cynthia nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ah, ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim manan ati kumarik ita. Ay, nagadunga ammo day di atao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Dahita nga ron nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post a post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apaya niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag kulaang kadag iti kaarupa tayo. Ada kadidakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo't akas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Wala, tadi damat tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay. Agpakumbaba ka nga mina. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Ammo, tugalay manakaw. Sigurado nga dain sawang mo adakais. Iso ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talagamat nga min anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta, anya laki iday. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Ibaba man ti pride mo. Agpakumbaba ka mo ta. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse. Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit. Imbes sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga rod akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man ang makikape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami diti day ta asinsyaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay, kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sa awak tatang. Makaumamutan ni kasi yung ugali na. Na pride law na Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak kaw. Hilina. Awan basulyo tata. No addaman ti rumbang ang makisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan. Ngam no daduma, agpatangkan mo't. Maawatan kayo tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagaan balasang kaw. Kasaritak man ang ti anak kaw. Sukatan na, no niya man ti rumbang sukatan na kada kayaw. Agyamanak unay tata. Agyamanak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas mo ti panagsasauna.
Mapankan sa mo iti Jacintraw, Cynthia anak kaw. Wan tatang, apay ka din. Kita tuman no dala ko na nga igada ni Jay. Tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay pailaang tatang. Anya pailaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahil na. Agbain ka mo't anak kaw. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray sa anon tatang. Anya laki din na ya anak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Adamanin mausar inton November. Ay, pasensya kayon ano nabayagan nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di kalabas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amok abidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit nana? Amok abidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapan iti dayta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit ko dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apaw, talagang sagi di nga graduar kan iti kinabak mo paray. Sana baring-baring paray. Talagang graduar akon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo paray. Apay, ti panag ko namin ti dayta arupa, sana makasirpat, iti nagpinta sa palasang. Ay na. Ang lakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man paray. Ay mong gayam, anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Ke nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamaamuan si kaki di mo paray. Nagamamu kami iti kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na paray Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Nyalakit din. Anya, kasta timbaga ti kumparem kan kahani. Ay, ang nalang met honey. Anya kita graduate iti kinabaa.
Una yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Ngamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat itinagbaetan ta. Ado mat tinagkasar a bongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Apa anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kaked dimot. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastamat ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, Gabot amok ngamin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawamot. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbagam mo? Ha? Ang mga nun niya iti panunutan na mangagnareta. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ngam imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak nga imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, sosya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatik ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpay gan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Papanukitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo. Ay, nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Ape anak ko namday tamare. Wan tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam kuwag ka, uray 24 na laeng. Ay ngam nanakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la ko mga rod da isun ti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay wana, talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo paray?
Takas taon pa nag-isa ma'am. Ay, anda ka-chat ko a babae ija abroad, pare. Anya, babae ijabro nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Ay, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya, ay unay kan pare. At dala nga ro din ni Christine na kaya na yat ma'am. Nga makichatet ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot. Reserba adi. Anya, ay reserba nga ibagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine na girlfriend ma'am. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo pare. Tagari. Anya, Oh, kita mo na ito picture ngayon sir na kanya ka. Nagpintasan ka ni? Oh. ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na na iti dahil tala nga. Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudnoken ka, Lando my loves. Oh, naggana sa'kin. Manulagan a bulan, makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando? Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayatan. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarakan to iti padam nga ubing. Saan akas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang, awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan, ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha, saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine? Ne. Saan ka nga gungat kasta? Nasaysayatan na diyang inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko namkit di. Ada nang isukat tamken kuha na. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine, isu akas ta? Ay, puuna yan, Manong Lando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla ha? Ha? Isu asaan ka kumangagsasawi ti kasta? Mawatam? Anya? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Ijakla mo no, anya di ibagakan ka, Manong Lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Isu asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko, break na gid din ni Christine. Anya?
Ay hala, taapay ngay. Ay na, danamam mo na ngamin ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no ngam ni Christine. Ay una yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihait na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Tiyak man amo iti kabsat ko. Imbadak nan sa mati panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Nam amo na lang iti Facebook amne. Iso ka numitanday ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya na ta, pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko ngamin asaan gayang maisuti ay ayatak. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak ngay ayatak pala nga oras saanan. Isungin baga ako tipod nukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngumay na, sinayang mula ang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitan ka. Madimot ah. Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyaman no kasta, Brenda, ha? Ay, wan kaya. Lawas langan ti orayang tat agawid ka matan dito Pilipinas. Wen, honey. Iso apa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko nanak ijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka ijay probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak. Pare, amang ano kaya't mo ti umay di Manila inton Miyerkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagaranak nga ruda na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad di mat pare. Jack nga rod amaw ti turturo nga kiji Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Miyerkules. Amangan no kayat mo matyo mayading ka. Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo laang. Sa anak nga awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulaang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya ti panakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga.
Aklunem kadilatan asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat ngayong bagamon. Basta siya, ha? Sana ka interesado iti dahi kay Brenda. Period. Kat, sa dinongay ka no tayan nan paray. Kita-ita pa yung agur-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayanta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si Kani Brenda? Sigakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si Kani Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lagan iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, na wait. pa'y ngay pakita ti buo bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitahin. Isumot lagaya matunggal damagag no manot tawon na. Yaw-awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Kapulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ng nalpasan. Ang lagi din. Kundi dalusag pa'y dito balay, takunak no at da isang pet mo a Brenda. Ngamawan mo at gaya, manong lando. Sardang anak man si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang arod tinayaw awan. Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, kapulaang iti, day chay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Kapulaang dagunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? Bakit madgayam? Gusto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Si kamat ng timakaam mo kadagita lakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din, Ador. Tarimaan na mong tibalay tada ka no sumangpat a bagyo. Napigsa ka nung day chay. Anya? Agbuya ka ngamin itinyos tapno ammom. Sana kastang anya la ka na yun ti sungsungbat mo no aday bagak. Alawanan. Idisumla ang dagita alansa. Tasya kunti makaamo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan na matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagak laang iti prutas anak ko. Busy mo nila kay Mau. Ay, nasken atarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapig sa bagyo, nanang. Lukas ta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang, tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo kanak ko. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius, tatarimaanan na dagiti rumbeng at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbeng amalansaan iji balay mi mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Ay, sapay la kumaata saan mare. Kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngen at ti materialis ita. Ay naku nampay mare. Gastos tumanan no ko Isu alamari, inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige maray, agan-anad ka mat. Awan ka din ti agtad-tad iti kusina, miling bakit? Awan lakay, iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasayat mat nga rod no kasta. Makaturog anasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damot nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di kanina na nga ipatarimaan na dagiti rumbe nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kasta kat masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latamat tunait. Awan ti agtadtad, Nana? Pada nga raw. Daan nga binag dagiti materialis. Iso nga oray matarimaan. Agtad-tad lang ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro Iwan nga raw. Sapay la ko matapumanawan ti bagyo. Narigat mo't no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nukas bilang ta mapasamak dayta. Umay kayo laangan iji balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa ti todo ngam inano sa blata tinangyag.
Sobrang amin ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta nana. Kalutluto laeng. Agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto ak. Sa dino ti papanam si Kaador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng Taawan meten ti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrubwatak nga roden. Anya nga oras ti panagawid mo? Ay kat sagbay nga agalas 12 Adda aktaon ti balay. Pitsurak man ti balay danana huwaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kahit. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Sika magayam day kami lang! Adda kayo magayam di tananahuaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gati araramidam dita. Pinitsuram sa mati na tumbakan lapaw kaw. Ay, kwanana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso pinitsuram ti balay kaw. Ay awan nana. No adda man. Barangay meten ati makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka miling anak ka. Na, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adda ayabot kasta. Ibagak manlangan tapno didak pagpanunutan iti dakas. Adda interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day nga interview? Ay kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy akon. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, Nanang. Karnimot ti iyaw-awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day ta, Nanang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, Nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngay gatang mau. Di yun sa ludsudan, Nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao iti takaw dayta. Siguradom laang. Amangan no agsakit-kit diti tiyan may no kanon mi dayta. Saan, Nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ay sus, nag-iimasan. Ay, talaga naimas, ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakit? Kwartak pangalaak kumapay ngay. Ne, kanimbagam kanya ka na ibusan ti kwartam. Anya kalakit di matan lakay. Siyempre,
Nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alawin, mangan takid din garutin. Ang mga noan niya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaning? Nakaumay ka mo tonight. Madama man ti panang tarimaan kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti kalami ti assistance nga itad ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalami ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Adda pa iti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, Nana. Isu pa'y mat ano adda maawat yo. Isu pa'y maigatang iti materyales. Malaman nga Rod. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano day ta akalami ti assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Bagada. Adda ka no matiim muna anang picture iti balayo, Nana. Anya? Kastoy ka no matla ang ti impakita da picture iti interview. Naawat da matla ang ti cash assistance. Asino ka no ngay dayta? Asino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, Nana? Hindi lang makalkalpas ti tudaw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan na mat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrag ka Mari Tonet. Ay saanan, Mare? Adda tilakad ko into'y madamdama. Di makasaklaang taada kahit kung ibagakan ka. Anya ti ibagam? Di mawat ka kanong iti kalami ti assistance, Mare. Ti dakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna amat gayam. Ay, awan ti amok dita? Ay, di kan agin di amo, Mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim no mano tinaawat mo akwarta, Mare. Dakas dayta, agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka mo. Di nakman kita nakasta si Kaador. Anya nga itim bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo amaamuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Asino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itad da kwarta lakay. Ngam kita ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Asino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanya. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka. Kasla di ka nairanod iti day ja kwarta Sus! No amok laeng akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan ko kuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusang milay nga nakaw. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kwa na. Jakmat ekspektaran amaamuan da. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramidaw manakaw. Ay katsuri nanang. Isublim ti kwarta an awat mo, tapno saan anak kababain.
Nanang, Sigurado nga isumala ang tibagan ni Manong mo Julius kan ka. kano na'y gastos kung tidaduma, nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta a kwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo latta ko man ti pang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jak matambaw no anya ti plano da. Saan asyak tiyag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta, tapno saan kayo ngagpa-interview pa'y. Saan na mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to, net? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning ito'y bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarod ngagpakpakaasiak. No, anya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasay tilangan ni Miling itay. Basol na mutlaang, Apay ngamin anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad kit di Tapno mutlaang pagnakman na, Nana. Nakababain man ngam nubaybayan tayo ngamin ang mga no ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak ko mga iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko, tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no yung bigat. Parikot mo mutten aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan aklang at akasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta nga inaramid mo pa kay. Alan alakay. Uray 2,000 lang, tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya? Talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumaruno ngamin. Saan alinuluko ti aramidem? Tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Huh. Anya laki dain, di ka agaramid iti dakais para lang iti kwarta. Laglagi pa mati kwarta, kat maberukan day ta. Ngam ti dignidad mauno na dadaal, narigatay na may subli day ta. Anya laki dain, mala. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki dain. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.